Yes, reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbahaye ikaze makuru yo kwibendera TV n'amakuru agezweho muri aka kanya. Turi ku wa gatatu ni tariki 2 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025. Ikaze kuri mwese rero aho muherereye. Aya makuru agiye kwitsa no kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turavugira yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurasira mu ruhame wo bikekwa ko ari maneko ni muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kubabwira ko mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuba bibi cyane, abantu baguye mu mirwano twababwiye hagati y'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na Wazalendo. Ubu bamaze kugera kuri 16. Turaza kurebera hamwe ibitaro barimo gukurikiranirwamo, dore ko ngo barimo gukurikiranirwa mu bitaro byitwa Hôpital Général de Référence d'Uvira. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mishyamirano imaze kuzamura urwego rwo hejuru hagati ya General Masunzu na General Makenga. Ubwabo rero bakaba batangaje cyangwa se batangiye intambara hagati yabo. Umwe avuga yuko agiye gukora operasiyo zigomba guta muri yombi undi, ku rundi ruhande undi nawe yakamubwira yuko agomba gukora operasiyo zizasoza n'ubundi undi nawe atawe muri yombi. Ibi turabyinjiramo ku buryo burambuye hano kwibendera TV. Mu Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo humvikanye inkuru y'akababaro cyane. Iyi nayo turaza kuyibagezaho ku buryo burambuye. Lubumbashi abantu 16 barimo n'abasirikare 2 bambaye uniform ya gisirikare bafashwe bafatirwa mu bikorwa by'ubujura. Aba bakaba bashyizwe ku karubanda. Ibi nabyo turaza kubibagezaho ku buryo burambuye. Hanyuma muri Fizi inyuma yuko haramutse imirwano yikomeye cyane, turaza kurebera hamwe uko ibintu byifashe, dore ko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe barakaye bariye karungu. Bavuga yuko aka gasuzuguro k'ibitero bikomeza kugabwa hepfo aha muri ibice bya Fizi na Minembwe, abarwanyi b'intare za Sarambwe bagomba kukarandura burundu. Ngibyo rero ibyo tugiye gusangira muri aya makuru hano kwibendera TV. Nizere ko mumeze neza. Rero ambahaye ikaze muri aya makuru n'amakuru ke nifuza ko dusangira cyangwa se mugiramo uruhare rwa mbere. Aho uri niba urimo kutwumva twandikire utubwire uko ibintu byifashe, niba kandi utarimo no kutwumva nabwo utubwire kugira ngo tubikemure hakiri kare cyane. Ubundi winjire uterekaho like yawe hano kwibendera TV. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano kwibendera TV, gahunda no gukora subscribe. Mu gihe ukora subscribe ukibuka no gukora kuri ako kantu k'inzogera ukakemeza kugira ngo twe tujye tugusangiza amakuru datakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mu kanya gato reka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Aya makuru ni munyemerere tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kurasa umuntu bivugwa yuko ngo ashobora kuba yari maneko mu majyaruguru ya Kivu, no kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Masisi. Umusirikare wa Alliance Fleuve Congo M23
amaze kurasa umuntu bivuga ko ngo yaba yari maneko y'Kinshasa ahitwa Inyabyondo mu karere ka Masisi umwe mu basirikare ba Alliance Fleuve Congo yarashe uwo bivugwa ko ngo yaba ari maneko y'Kinshasa, abandi bakavuga ko ngo yaba ari umujura. Uyu akaba yarasiwe imbere y'abaturage bari bakoraniye ahangaha ari benshi. Uyu musore dore ko bivugwa yuko uyu warashwe ngo ari mu kigero hagati y'imyaka nka 25 na 28 gucya cya 30, ngo n'ubundi yabanje kubohwa anashyirwa ku karubanda mu isantere yo muri ibi bice. Hanyuma rero ngo abaturage basabwa kumwihanira dore ko ngo ashinjwe kuba yaba ari umwe mu bateza umutekano mukeya, mu batezaga umutekano mukeya aha muri ibi bice. Abandi bakavuga yuko ngo yaba ari umujura, ariko abandi bakavuga yuko ngo yaba ari intasi, yaba yaratumwe na leta y'Kinshasa muri ibi bice, kubera yuko abaturage batuye muri ibi bice bose ngo nta numwe wigeze atangaza yuko amuzi. Abaturage rero ngo basabwe kumutera amabuye, ariko ngo nta numwe wigeze abikora. Hanyuma umusirikare wo muri Alliance Fleuve Congo M23 ngo aza gufata umwanzuro aba ari we urasa uyu muntu. Amakuru rero akavuga yuko ngo kugeza ubu nta rwego n'uru na rumwe ruragira icyo rutangaza ku iyicwa ry'uyu umujura cyangwa se ry'uyu musore. Ariko ku rundi ruhande hakaba bamwe mu baturage bavuze ko ngo uyu warashwe ngo yaba yari wazarendo cyangwa se uwo mu gisirikare cya leta ya Congo FARDC. Rundi ngo dore ko muri ibice hari hamaze iminsi hatezwa umutekano mukeya, rero bikavuga yuko ngo yaba ari muri abo ngabo. Bamwe rero bakavuga yuko ngo yaba ari uwo mu wazarendo, abandi bakavuga yuko ngo yaba ari umujura wari waje muri ibice agamije kwiba, ariko abandi bakavuga yuko ngo yaba ari maneko yoherejwe na leta ya Kinshasa muri ibi bice guhungabanya umutekano. Ndetse ngo ibi akaba ngo byaba ari nabyo byashingiweho n'abarwanyi b'intare za Sarambwe guhita abamurasa bakamurasira mu ruhame. Ibi aba baturage bakabihera ku kuba ngo mu bice byose abarwanyi b'intare za Sarambwe bagiye bakoramo imikwabo, nta muntu wigeze agaragara ngo bamurase, yaba abo ku ruhande rwa wazarendo, yaba ku ruhande rwa FARDC. Aba bose ngo nta numwe wigeze araswa, kubera yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bavugaga bati ingwino nawe uri mugenzi wacu, ubundi tuguhe amasomo, ubundi dufatanyirize hamwe urugendo rwo kubohora abanyekongo. Kuba rero uyu nguyu ngo yahise araswa kandi akarasirwa mu ruhame, ibi ngo byaba bifite aho bihuriye no kuba uyu nguyu yaba ari maneko w'Kinshasa waje gutahurwa muri ibi bice. Ngibyo rero ibituruka ahangaha. Tukiri kuri iyi nkuru, reka duhite tuyijyanirana n'iyo y'Irubumbashi, aho hafashwe abantu 16 bakekwaho ibikorwa by'ubujura. Igitangaje muri aba bafashwe nuko harimo 2 bafashwe kandi bagafatanwa cyangwa se bagasangwa bari bambaye imyenda ya gisirikare. Ikindi kandi ngo n'ibyangombwa bafatanwe byemeza ko ari abasirikare. Aba bombi rero bakaba bashyizwe ku mugaragaro nk'abantu bafatiwe mu bikorwa by'ubujura.
ku munsi w'ejo bundi kuwa mbere tariki 30 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025 polisi y'igihugu yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yerekanye ku mugaragaro abantu 16 bakekwaho ibikorwa by'ubujura n'ubugizi bwa nabi bafatiwe mu mujyi wa Lubumbashi n'umurwa mukuru w'intara ya Haut-Katanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni igikorwa cyabereye ku cyicaro gikuru cya polisi y'iyi ntara, aho umuyobozi wa polisi aha muri Haut-Katanga yitwa komiseri wa division Blaise Kirimbarimba ari we watangaje aya makuru ndetse akerekana aba bafashwe ku mugaragaro, akanavuga ko ngo harimo babiri basanganye imyenda n'ibyangombwa by'uko ari abasirikare, nyamara ngo bakaba barafatiwe mu bikorwa by'ubujura. Aba bose bashinjwa ibyaha birimo ubujura bukoresheje intwaro, gukangisha abaturage no kwambura abantu ibyabo ku ngufu ndetse n'ubujura bw'imodoka. Umwe muri aba bafashwe yasanzwe azwiho gusubira umwe muri aba bafashwe ngo yagaragaweho ibijyanye n'insubiracyaha kubera yuko ngo ni kenshi yarafatiwe muri ibikorwa by'ubujura n'ubugizi bwa nabi nk'uko byemejwe n'ishami rya polisi rishinzwe iperereza. Muri iki gikorwa ngo hanerekanwe imodoka imwe yibwe yashyizweho nk'ikimenyetso, ni ukuvuga ngo yashyizweho plaque itariyo ahubwo iya nyayo ngo bayikuyeho. Mu rwego rwo guhangana n'ubwiyoberanye bw'ubujura bukomeje gufata intera iyo hejuru muri iki gice, hashyizweho operasiyo yitwa Ndobo, akaba ngo ari operasiyo igamije guhiga bukware wari wese ugaragara muri ibikorwa n'ubundi ahangaha muri Haut-Katanga mu mujyi wa Lubumbashi. Ngibyo rero reka noneho twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, mujyi wa Uvira. Aha mu mujyi wa Uvira n'ubundi ndababwira yuko ibintu byakomeye cyane. Magingo aya ngaya imibare imaze kubarurwa ndetse ikaba imaze gushyirwa ahagaragara, iremeza yuko imirwano yahuje abarwanyi ba FARDC na Wazalendo mu gitondo cyo kuri uyu munsi byarangiye magingo aya ngaya bagera kuri 16 bose ngo bakomerekeye muri iyi mirwano, kandi ngo bakaba abakomeretse bikomeye. Naho abapfiriye muri iyi mirwano mu gihe mu gitondo twababwiraga imibare, ubu ngubu n'ubundi ngo bamaze kugera kuri 12 akaba ari abapfiriye muri iyi mirwano. Icyakora ntago abangaba 12 ni bose muri rusange ku ruhande rwa Wazalendo no ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba rero bamaze gukomereka bakaba bajyanwe gitaraganya muri hôpital General de la Référence d'Uvira, akaba n'ubundi hariho bakomeje kwitabwaho bahabwa ubuvuzi butandukanye. N'imirwano twagarutseho makuru yacu ya kare ntago turi bwongere kuyinjiramo. Tukaba twabwiye ko FARDC na Wazalendo bongeye gukozanyaho bikaza kurangira igisirikare cy'u Burundi FDNB aricyo kije kwitambika ndetse kigahosha iyi mirwano. Ibi ntago turi bubigarukeho, gusa icyo twababwiraga n'ibijyanye na ripoti n'ubundi zavuye muri iyi mirwano. Ibintu rero aha muri uyu mujyi wa Uvira bikaba bikomeje gukomera cyane nyuma y'uko hakomeje kuvuga no kumvikana korwa by'umutekano mukeya hagati y'izi Wazalendo n'abaturage, ariko noneho bikaba byafashe indi ntera aho noneho ibikorwa by'umutekano muke byatangiye noneho kumvikana hagati ya Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni ibintu rero abikomeje gukomera cyane. Reka tubabwire yuko Generali Masunzu na Generali Makenga ubwabo bamaze kwitangiriza intambara ikomeye hagati yabo.
General Masunzu ni Commander Operations, ni ukuvuga komanda ushinzwe ibikorwa muri Kivu y'Amajyaruguru na Sud Kivu ku ruhande rw'ingabo za FARDC, ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Naho ku rundi ruhande General Makenga ni umugaba mukuru w'ingabo za Alliance Fleuve Congo. Izi ngabo zitwa ARC, ni ukuvuga Armée Révolutionnaire Congolais. Aba bombi rero n'ubundi bakaba bamaze kuvuga cyangwa se bamaze gutangaza ko umwe n'ubundi agiye guhiga undi bukware kandi akazamwerekana yamutaye muri yombi ari muzima. Iri hangana ry'abo bagabo bombi ni ukuvuga General Masunzu na General Makenga. Amakuru avuga ko aba bose ngo ubwo binjiraga mu gisirikare baba baratorejwe hamwe, ndetse kandi ngo baba barahawe amafunzo ajya ku bamwe, nubwo yenda ngo bamwe bagiye biyunguraho ayandi, ikindi kandi n'ubwenge burya ntibuba buhuye. Hanyuma rero ku ruhande rwa General Makenga wa Alliance Fleuve Congo akaba yamaze ko kugira ngo yereke Tshisekedi ko ibyo arimo gukora ari ibintu birimo ubujiji. Yavuze ko agomba guta muri yombi uyu General Masunzu, bityo akazamugaragaza mu ruhame ngo ari muzima, nk'ikimenyetso cy'uko ibyo Tshisekedi arimo ari ubugwari bukomeye kandi yafatanyije ngo n'aba basirikare bakuru. Ku rundi ruhande General Masunzu nawe akavuga yuko ngo General Makenga azamufata akamujyana i Kinshasa ari muzima, akajya kumumurikira Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu rero bikaba byamaze gukomera hagati y'aba bombi. Ibintu byafashe urwego rwo hejuru. Aba bagabo bombi bakaba bitangarije cyangwa se bitangirije intambara yo guhangana hagati yabo ubwabo. Umwe akavuga ati inge nzagufata nkumurikire rubanda uri muzima, undi nawe akavuga ati nzagufata nkumurikire umuyobozi wanjye uri muzima. Ibintu rero bikaba byafashe urwego rwo hejuru, ibintu kandi bikaba byamaze gukomera. Ibintu rwose ntago byoroshye. Reka rero dukomeza n'aya makuru. Aya makuru tuyerekeze n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo mu Minembwe. Aha mu Minembwe harumvikana inkuru itari nziza, aho aba baturage bo mu Minembwe bazwi nk'abanyamurenge bongeye kugusha ishyano ubwo inka zabo zanyagwaga cyangwa se zibwagwa nabo bivugwa ko ari Wazalendo Mai Mai. Izi nka zanyazwe zikaba ngo zanyagiwe mu biraro byazo iyo zari iziri ahitwa mu Bijabo, ni mu gice cyo mu cyo hagati. Ni igice cya Bijabo, ni igice giherereye mu ntera ngufi uvuye muri santere ya Minembwe hazwi nk'umurwa mukuru w'umurenge muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru akagaragaza ko izi nka ngo zanyazwe ku mugoroba w'ejo hashize, no kuvuga tariki ya mbere Nyakanga muri uyu mwaka w'2025. Abaturage bagarutse kuri ibikorwa bavuga ko ngo n'ubundi Wazalendo zo muri Mai Mai ngo zinjiye ahangaha. Izi nka zari ziri zikatangira n'ubundi kuzihata inkoni zikazirongora mu buryo ngo bw'ubujura, dore ko izi nka n'ubundi zitari izabo. Ngibyo rero ibyo twavugaga byamaze kubabaza abanyamurenge muri ibi bice.
hanyuma rero reka twihuse n'aya makuru tugaruke no kuri inkuru igaruka kuri FDLR. Hamaze gushyirwaho amezi agera kuri 3 yose yo gusenya abarwanyi ba FDLR. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bashyize umukono ku masezerano y'amahoro ya Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'amasezerano yashyizweho umukono ku itariki 27 Kamena muri uyu mwaka wa 2025. Akaba ari amasezerano yashyizweho ku buyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe rero ibyo bimeze gutyo, umwe mu myanzuro yashyizwe ahagaragara ni isenywa umutwe twaje intwaro wa FDLR. Muri aya makuru rero biravugwa ko ngo hazabaho icyiciro cy'iminsi 15 yo kwitegura gusesengura ubukana bw'ikibazo, gutahura FDLR aho ziherereye no gusangira amakuru hagati y'impande zirebwa n'aya masezerano. Intambwe ya mbere ngo igomba guterwa mbere y'itariki 27 Nyakanga muri uyu mwaka 2025. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ngo bigomba gushyiraho uburyo bwo guhuza ibikorwa, uburyo ngo bukazakorana na komite ishinzwe gukurikirana ibikubiye kandi biri muri gahunda cyangwa se muri raporo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, EU, Amerika na Qatar. Inama yayo ya mbere ngo igomba kuzaterana ku itariki 11 Kanama muri uyu mwaka, n'ubundi ngo ikazaba igamije kurebera hamwe uko iki gikorwa kizaba kiri gutegurwa cyangwa se uko kizaba kigomba kugenda cyangwa gukorwa. Ku butaka hari ibintu bibiri byihutirwa. Icyambere ngo ni ugusenya umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibikorwa bigomba kurangira mu mezi 4 mu byiciro byinshi. Dukurikije amakuru ari hanze, aravuga ko ibikorwa bya FARDC na RDF igisirikare cy'u Rwanda ngo byahurijwe hamwe, akaba rero ngo ari ibikorwa byo gusenya FDLR, ariko ngo bizagomba gufatirwa ibyemezo hamwe n'ibihugu byombi, no kuvuga igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Ku bijyanye n'ibibazo cyangwa se n'icyiciro cy'ubukungu muri aya masezerano, ngo hateganyijwe undi mushinga na gahunda yo guhuza ubukungu mu karere igomba gutangira ku ya 27 Nzeri, n'ubundi ni muri uyu mwaka wa 2025. Intego nyamukuru ngo ni ugushimangira ubufatanye ku mutungo kamere, ubwikorezi n'ishoramari ryambukiranya imipaka. Kuri dosiye ya Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi ba M23, inzobere ngo zihuriza ku kintu kimwe, n'ubwo ngo amasezerano ya Washington azagira uruhare mu gufasha ayatangiye idoha hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo, ariko ngo ntago bisobanuye guhagarika amakimbirane, n'ubwo muri aya masezerano muri iyi minsi ngo harimo agahenge.
ngibyo rero ibyo twagarukagaho hano ku Ibendera TV, ngayo amakuru abasangizaga. Nizere ko mukomeje kumererwa neza, nizere ko mukomeje kugubwa neza mwese amuri. Nibutse kubashimira, nongera kubasaba yuko mwakora like na subscribe. Ubwo birumvikana subscribe ni kubashyashya, hanyuma mwe niba dusanganwa hano nyemerera ukore subscribe, niba dusanganwa hano nyemerera ukore like, hanyuma kandi mukomeze no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye. Mwese ndabashimiye cyane. Rero na makuru yaragezweho kuri uyu mugoroba, hasigaye mukomeze kugira ibihe byiza kandi Imana ibarinde.